فیل مکہ کالین وچنی 5 مکی سورہ آیا 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व असीम कृपावंत आहे. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل तुम्ही पाहिलं नाही की तुमच्या रबने हत्तीवाल्यांशी काय केलं. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل काय त्यानं त्यांची युक्ती फोल ठरवली नाही. کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل आणि त्यांच्यावर पक्ष्यांचे थवेच्या थवे पाठवले. اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل जे त्यांच्यावर खंगरांच्या खड्यांचा मारा करत होते. جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فجعلهم كعصف مأکول मग त्यांची दशा अशी करून टाकली जसा जनावरांनी खाल्लेला घुस. تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.